urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Reka twongere tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tutagutindiye reka tukugezeho amakuru agezweho muri kano kanya, ariko mbere ho gato reka tugusabe urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, tegerezaho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera kandi ubona ko kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo 116 n'112. None ku itariki 12 Kamena 2024 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize abayobozi mu buryo bukurikira: abagize guverinoma. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minafete, naho Bwana Yusuf Murangwa yagizwe Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Minecofine. Madame Console Uwimana yagizwe Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mijeprofe. Dr Vincent Biruta ubu yagizwe Minisitiri w'Umutekano mu gihugu Minitel. Dr Jean d'Arc Mujawamariya yagizwe Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotra, naho Dr Valentine Uwamariya yagizwe Minisitiri w'Ibidukikije. Madame Mutesi Linda Rusagara umunyamabanga wa Leta ushinzwe ishoramari rya Leta no kwegeranya imari muri Minecofine mutobarire. Naho Bwana Olivier Kabera yabaye umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra. Naho abandi bayobozi bashyizwe mu myanya harimo Bwana Aimable Havugiyaremye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NIS. Major General Joseph Nzabamwita umujyanama mukuru mu by'umutekano mu biro bya Perezida wa Repubulika, naho OTP. Naho Madame Angelique Habyarimana umushinjacyaha mukuru. Bwana Alfred Gasana ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubuholandi. Bwana Ronald Niwenshuti komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro n'amahoro RRA Rwanda Revenue Authority. Dr Innocent Murasi komiseri mukuru wungirije w'ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Bwana Iva Murenzi umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NESEL. Bwana mutubarire dukomeje undi ni Bwana Fulgence Dusabimana umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibikorwa remezo, umujyanama mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu bacitse ururondogoro, abantu b'abakristo cyane cyane. Niba nawe uri umukristo turagusaba iyi nkuru uyumve neza, wumve impamvu ki abantu batarabo kwizerwa mu by'ukuri, noneho ari umugabo wawe wishakiye mugakundana mukagezaho mwemeranya kubana mukabyarana. Ibintu rero byateje ikibazo gikomeye cyane kuri uyu muryango. N'abantu rero babiri, ni umugore n'umugabo. Ni umugore w'imyaka 22 yishwe mu buryo bubabaje cyane n'umugabo we amutemesheje ishoka amuziza ibintu bijyanye no gusenga. Ndashaka ko wumva neza iki kintu uyu mugabo yahoye uyu mugore we. Ariko mbere yuko tukugezaho iyi nkuru cyangwa se ikiganiro, turagusaba gukora subscribe niba utarayikora, kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, tegerezaho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi
niba warakoze subscribe reka tugushimire, niba utarayikora uyikore, hanyuma utange igitekerezo cyawe. Ese ni gute wifuza ko tuzatukugezaho amakuru hano ku rubuga rwacu rwa Today TV? Rero mu minsi ishize umugore yagerageje kujya mu gikoni. Sinzi ko ariho twahera. Yagiye mu gikoni gushakayo amafunguro ngo agaburire umuryango we nk'uko ababyeyi b'abamama babigenza. Kenshi usanga bitanga bagakora buri kimwe kugira ngo umuryango ubeho wishimye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuri iyi nshuro rero uyu mugore w'imyaka 22 y'amavuko yagiye gutunganya ibyo kurya mu gikoni, asanga harimo amagufwa atazi uko yagezemo. Yaketse ko ari amagufwa y'inyamaswa gusa atabashije kumenya. Icyo gihe rero yabikojeje umugabo we, aramubwira ati rero mu gikoni nasanzeyo amagufwa ariko ntabwo naje kuba namenya icyo ari cyo, gusa ndifuza ko twajya gusenga, twashaka umunyamasengesho akadusengera. Dore rwose abantu bazanye amagufwa bashobora kuba bafite gahunda yo kutoroga, dore ko nyasanze mu gikoni. Ikindi cya kabiri harimo ibyo kurya sinzi uko yagezemo, wasanga abana turoze. Abwira umugabo we ibyo bintu byose. Umugabo we nawe asa nk'ugizemo ubwoba, amwemera ko koko bazajya kureba umunyamasengesho. Igihe rero cyarageze, umugabo birumvikana, umugabo yari mu kazi kenshi, ageze aho yibagirwa ko bafite gahunda yo kujya kureba umunyamasengesho kugira ngo abasengere, abakureho niba ari imivumo, niba ari uburozi, niba ari ibiki uwo muntu wazanye amagufwa muri urwo rugo yaba yarashyizemo. Rero umugore yagerageje kwibutsa uyu mugabo, amwibutsa ko bagomba kujyana gusenga. Umugabo amubwira ko adashobora kujya gusenga rwose, bitamurimo, ahubwo amusaba ko yamureka akamureka wenyine. Umugore rero kubera ikibazo yari abizi neza, yari yabibonye, agerageza guhatiriza uyu mugabo, ariko ibyamubayeho nagahomamunwa. Nibyo tugiye kugira ngo tukugezeho 5 kuri 5, tugusaba kuduha umwanya wawe, tugusaba gutanga igitekerezo cyawe, ariko dushimira n'abadiaspora mugerageza kudusharingira inkuru zacu ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubashimire. Ni umugore w'imyaka 22 wishwe akubiswe ishoka n'umugabo we, bapfa ko yamusabaga ngo bajyane kureba umunyamasengesho. Ni nyuma y'uko bari bamaze kubyemeranya, umugabo akaza kubyanga, umugore akamuhatiriza. Ibi byabereye mu karere ka Mwinilunga, aho umuryango wabo utuye mu mudugudu wa Nyaruhuna. Nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Zambia, biravugwa ko ku cyumweru tariki ya 9 Kamena 2024 aribwo Juliet Kangasa wishwe atemeshejwe ishoka n'umugabo we witwa Salomo Kapanga w'imyaka 29. Bwana Dennis Mola uyobora polisi mu ntara batuyemo yemeje iby'uru rupfu, avuga ko byabaye ku cyumweru ubwo polisi yatabazwaga n'umuvandimwe w'umugore bikekwa ko yishwe. Rero basanze umurambo we uri ku gitanda, rero wuzuyeho amaraso n'ibikomere bisanzwe. Ubwo hakorwaga igenzura ku mubiri w'uwishwe, habonye cyangwa se babonye ibikomere binini ku mutwe we ndetse no ku ruhande rw'iburyo mu isura. Urwego rw'umutekano rwahamije ko ukekwaho kwica uyu mugore ari we Kapanga, umugabo we. Bivuze ngo polisi yahamije ko ari umugabo w'uyu mugore wamwiciye. Amakuru dukesha polisi yo muri iki gihugu avuga ko byose byatangiye tariki ya 8 Kamena 2024 ahagana isa 3 z'ijoro, ubwo uyu mugore wishwe yari agiye gutunganya amafunguro. Bivugwa ko yinjiye mu gikoni akabona amagufwa y'inyamaswa, rero atabashije gusobanukirwa. Icyo gihe yahise atekereza ko ayo magufwa, mutubabarire, ashobora kuba yahashyizwe n'umuntu washaka kubaroga. Bidatinze uyu mugore yahise abwira umugabo we ibyo abonye, maze bose bemeranya ko bagomba kujya kureba umuvugabutumwa akabasengera. Ku cyumweru tariki ya 9 Kamena 2024 yaje kwibutsa umugabo we ko bari busure umuvugabutumwa cyangwa se umunyamasengesho
amasengesho ariko umugabo ahita ahindura gahunda. Polisi yatangaje ko umugore yakomeje guhatiriza umugabo we bigatuma arakara cyane, ari nayo ntandaro yo guhita afata ishoka agatema mu mutwe w'umugore we kugeza yitabye Imana. Umurambo w'uyu mugore wishwe yicishijwe ishoka wahise ujyanwa ku buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Mwinilunga kugira ngo basuzume neza icyateye urupfu rwe. Ni mu gihe umugabo we ari nawe ukekwaho kwica uyu mugore yahise atabwa muri yombi na polisi y'iki gihugu. Muri aka karere ka Mwinilunga hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubwicanyi bukabije hagati y'abashakanye, by'umwihariko bigatangazwa ko mu mezi 3 ashize habarurwa abantu 4 bishwe n'abo bakunda cyangwa